بلکفت روژا زمانی کردی لباجره خاموش لو روشاوای کردستان و چالاکی کاتاری خستنو دوی چالاکی ده خباتین پیش خستنا فیرکنا زمانی کردی هات نشاندانو باورنامه زمانی کردی جل سر آستین ایکمین و دو همین و سی همین به خوندکاران هات ندابش کرن. لسردما 3 سالان ji şoreşa Rojavayê Kurdistanê zimanê Kurdî li vê deverê gelek gavên giring duwarê fêrkirin û perwerdeyê de avêtin. Vê salê bi boneya Roja Zimanê Kurdî, tevgera ziman û perwerdeyê li bajarê Qamişlo çalakiyek li dar xist. Di vê çalakiyê de xebatên pêşxistina fêrkirina zimanê Kurdî hatin nêrxandin û bawernameyên zimanê Kurdî li ser asta yekemîn, duyemîn û sêyemîn li ser şagirtan hatin belavkirin. از وی روزه لحمو ملت کرد پیروز دکم روزه زمان کردی روزه زمان دایکه از وکی شاگرد تفلی پرورده بوم مش بو زمان خفیر بم زمان خوین دایکه از فیر بم ما گروپک مبداوی کر و اسپر کیف خوشم جبرگم شاگرد خو مفری زمان کرن او زمان هزار سالا قد خبو حتی بپیون دهندره دبستاناده و ایرو وام باورنامه بلاف دکن و اسپر کیف خوشم راستی از ایرو پرکی خوشم لأن أو أزقل لك بيروز دكم الملاتي ما كردي ولحما خلكي ما قامش لو عفرين أو كوباني أم إيرو بزماني خود خوينن أم زماني خود اشتغلن أم إيرو قال لك كيف خاش بمشاهدة خب كردي دبر ما المدرسة عربة ما دبر مشاهدة ما زين دبرن بس نقاندي أف شهادة بزماني ما أم إيرو دبر جالی خو ریوبر تفگر زمان و پرورده جی کینن ره راگهاند گو اوید هر باجار کی کانتونا جزیره ده پیمانگه کیج بو آماده کرنا ماموستین زمان کردی آوا بکن. ما ده اکادمی جی آوا ما ده پیمانگه جی آوا کرند کانتونا جزیره ده ل سری کهنی ول دیر کی پشتی اف ازمون بداوی بون ایرو پشتی چند روز کی دیتر ام القامش روجی ده پیمانگه آوا دکن یک لهلا روج آوا یک لهلا روج هلات ام آوا دکن وکی دیتر جی ما بریار دایا دوان روجا ده ام ده هر باجار کی ده پیمانگه کی آوا کن اف پیمانگه ویج بوی بلند کرنا آستا ماموستات ده یعنی امی ماموستات چی بکن دوان پیمانگه ده هر حال لیستگاه پکروان دوازه آداری به بونه یا روژا زمان کردی مهرجان زمان کردی هات لدارخستن و تیدس پاسنامه لماموسته زمان کردی جبو خبات وان لسر دما 3 سالان دفیرکرنا زمان کردی ده هاتن بلاف کرن. ریبر جزیری KNN قامشلو